solo na faufaunga. Fe pula fi mai fitu o le langi, angi malu mai le matangi. A o utu matangi, la upenina ngoto atu, la ulupelele walele matu. For ima lo utama pelena. For ima to if he ever aya, to feel to ever aya too. Is he your tino o feo ai, to my tell us you in the bai. To feel ang nanuli o feo ai, to my tell us you in the bai. Ultimate to along my son, be out man to a fiafi. If I ise upua popo ai, it's if I my lover alofa. Alufati so sektasi, po ufeyo may ailenay lalolani. La ufana peleno, la auto fe alufani. Yamana tu alatina peleno, long mali matangi. For ima lo utama pelena. For ima to feel ever aya, to feel to ever aya too. Is he your tino o feo ai, to my tell us you in the bai. To feel ang naloli o feo ai, to my tell us you in the bai. Hakatularu Hakamanga lumay Tatamana yun na vai-vai Moto'y utemuan Niheto no tutautoy Tukilaw ay tama Tukilaw ikikite wakawitoy Kavikite tua Natalia ito kutamana. Yeah, you mauna kaon gito naman nava. Halo kulomo no haita wete tuloy mato. Emi alako te tamana itene yolanga. Kita kalanga atu, kita kalanga. For ima.
sio e ora mai. To me see a lonely Popo feo e lian Somebody tell us you're alright. Tu e te taku a kakau Kai langa kita ko te wanau. Tu e te taku a kakau Kai langa kita ko te wanau. E te aloha, e mai ngata. Toloa, olo uvai wala uiloa, olo pese pese aita maiti ole pine ula, o salani malu fisula, o maota yo aina, a fio aisa fenunui vau malala totama, tupua male au mana. Samoa, ole tanga vai wala wiloa. Awa oe ole toa e manu ya Samoa. Le lupe na fofoi vai moi a ile tanga manu sisina. Arofa nene matama ole lupe uiba. Mele se amale au solo o si au
Se isulungi ai o ita lepe tua planeta po ferea o iai ina fai mai o sautala pena e tawane ai oi wasengan we fati loa lofa ya oe hani Ta ulo ufia fia pua oe wai maua malingi mai e yo ulangona e mole wila yo ufanonga mafaiti chili ule alofa oi wasenga lue fati lo alofa ya oe hani Noivo tu, amo.
Whanga mai le puniala vai le rivai o le awoli e la kanta foi lea o le isi o whantunga e pio reia le tofa ia pa o Filipo Pirati Williams ma le uso ia vani e tolo e tatala atuai le tātou mafutanga. I le reia awoli o le asolulu le asolo tupu le asolo sifuru le whahane o le masina o se tema lua afe lua lima fa malu mai winga o le tawe pe o na e mole mawina i so se pitonu lava au ki lani rei tālasia o le naholo so longa le rei au fuafuanga o le rei fo iwa yaso e muli i iwa yaso o le rei masina lo reiva o le tausanga malo le whai o le whaiva malo le o le sai malo fo i a le tāpuai e le pa ia malo le tātou taro o a fio mai mutala mai au le polo karame o le hawauli ma funga mua si uli ali tulai wha e le fiafiana nei. Mo fa malo le telinga ia te pe o le tau mafutanga mai le tai ona leila si uli me fo stimuli ma atu le tātou mafutai si uli le fiafiana nei. Tala fa masani ele mfeo tu ua au na pa ia le tua i so se tovine o lo tau wasu ina i le puvai o le ola malo le talo malo foi ia le ono sai. E la kantoi leo tamamu tira mat tua pa anga masani ele tātou wala leo e fa tala fa tu ia te uto u malava ia o amai o lua o amai o amai o to ele ni vai ngola woli wainu tātou wala au ia e tātou pe o siu te mai ia Solomon Alasi e inu le tonu le tai au wha le auli ia malana ono e wha umailo naso i le neifo i ansolu. Ia, e le gantai leo le malo silanu o lo fi tai tunga wala sailinga manuia e le nei tunu u wha befo i tunu a mamau ia malau tau tua ai tau malele mo Samoa malo le whai o le whaiva malo le tau antai. E a tunu o le nafo ua ioe wa a matana e afo na e kau stress like titi io ile no fo io fa na wil fale ile tu wa io a onga ile dei vai tau ia ole ono sa ia le mepi to sili ona taua ai to sili fio a fa io na ile leila fai kopa le leila fai koko alisa e o kamanga fie te le e mene u tamiti ia te le mai lo e pe e se tamiti sa mo pena so i fuane tono nu sila po sa mo ele fie nga me o kopa ele nga ka o kopa a o koko alisa ia ele nga to ile na a o suwa alisa e fongi yangi me o wikipiki nga me o cereal ia manga me o umanga ma o me fa pa kai fala ia o ka ko i sam ma war ko pai koko ma war koko alisa ia wa umanga ia nga lua leo nga ia ka whahora so a koa ma koe wha ngasu mani poko mano lo nga wa umanga e ala usu le tae au po e tapena ia ai o te whaiantu ia ua a mantana matu tu wale whana ia o nasi sentu se tasi fo o a tau ahinga i le fiafiana malanga i sa moa i le tae au na leila o le mea lau te atai o e asisi atu ia o lo iei fo inisi au malanga mai sa moa ia o lo iei la ma le whana witi fo ile leila lo i fo le te ilima tau sanga le mātutua ia o vai atu o kamau la kamala ua fiwala na i o lanto mātu e tau tā fifi tono le potu fo ile e kanga makala le whai koko au mai la koe fafo kamanga ia no whai atu lengi e li se mea la kau kau fifi fuaka masaonga tu mai e fi we ka fiofi ia mi se o tanto i Samoa ia te ilo ile ni vai ta a sola ki peko kwa il ko fali a fiulo fiulo e fi au il ko fali ma fiulo so ia nga la kwa le lu ko kwa oi e ka fa wa ia lenga ia ma e mau kinga ko sa vui ko e mau wale sia mangi pe toi fo i mai ile to fale ale winga le tala i Samoa e tele na sa lo to fio wa yo meni yo fana e wa automati e tumu ile meka o le energy yo o kala malo sila ye le fana o le me foi na e fa mai tanto sel mo kwa una vale a mengi ko mai ai le no online ma kwa malo lo sila fana e mo o mia ia le ta ano le tamititi e ave e sei lo na malo si ma kwa o vale malo yo ai fifi ila pe no faina toi fa fo i mailo te malo si na ia sola ia ana me ka o le malo lo ai mas ia e fio no ala ila to wa mat tua tai limas fulmon tupu ia ta ionos fulmon tupu o le au te vai e tu temini o le ai malo lo yo
e maua le mena le malolo ai masi. Ia e whamano atu, e lese mea leanga o le mea le lei tele. E na pangua o lea whai i mamana tua pea an tātou whala au. Ia wai lea o ngā lo siva mai lunga o TikTok. Ia e alu wha le kongo koi makako. Ia o le winga na o le tala le nei vahengo le hawauli awa ke so o ngā stress i mea nau tamaiti il fale. Na pangua le mea tāua. Ia iai le whalawa. Ia maua si ngā kō pai po se koko aleisa. Ia wala matuena, tau le polling mea ngau supakeri. Ia ngā mea fua moa. Ia o mea ngā o mea kiu. O kama le o le koko aleisa mar kō pai. Ia ngā wha akumua le ulo. Ia e pe la poko pe sana whanafa puka o le kō pai. O le mea kauria ia somali e le kō pai. Ia wane wa afa le dinga yaso. O le vea so momo tuanga le whanau. Ia vaya so fo. Ia ona tāntu wanga ia tulola ia lea. Ile vai hasu muli o tuanga o a onga a le whanau ia o le toin tā pena i fuila ia lea mo le kuata muli o le reitau sanga. Ia o nisina vainga mo lo si le fia le reitau me lea woli nau vai e tulunga o lea fu upenga te whailang a au sa tā lia le tālonga o le lakapiliki. A tono sa tasine yo alo le tātu o turu wa leva na tau mate ile ete le sawe ta alo mo Samoa le sunga le ia tino fa sua mo le aui. E lua vaenga o lana tautalanga na uwhaitau atua i nei mo le tustusinga. Ia, e le tio se si le whai unga asosialo Samoa. E whaia, i ona ia lava la ngona. Ia wa e whaifo o le da o le nei. Ia, e whaifo o le tātou nauna watu. Ia a o le la ngona o le tamata alo. Ia e pule a skafungei le la o lona sa. Ia, e le mawhiona tātou 1 to 46. O le vaenga mo o le whai unga wawhai e le sunga ia tino wha somale aui e wha wawai ona ta alo mo le kenkarua Australia e wha pealo na wha matalina. Ona na wha le tonu ia pele i le leitele ia le tāpenanga ale kenkaru i le lātou ta alonga le tausangan tēnei ma le kiwis i le tāmalisanga fuilele o le Ashes Series. O le mafuanga mo le da o le wha mai i le tamalo tino. E le i mai ala na tautua mo Ausitalia le antuno ia o le na whanau ma soifuane ai malo o wha mautu wai ia ma o lo o mawai malana se leni lua whai mai na whaiantu sia na whanau tene i anteia e anu e ta alo mo Samoa ia na whaiantu le ia i o lana tala vai o so se kaimi o ke ka mo e ko kongo le malai o le au te halu ma avelo i ngoa malo whai o le Samoa o lono winga o leo te tau a veina i lava ia le tanga vai o Samoa. Ia no fole mo fai tau mo fa pe sole. Le anga le me finga ta. O le a e alui o ia o fai kio. A e ngofo I o fai kio. O le ilonga le me o le a fai tato. Ia ai o le fai unga muli o le fai unga na le sunga ia tino fa so mo aui le o le a tu ma wai. Ia lona no foi o le kangaroos a Australia. Ile tamu sanga o le Ashes Series. Na ile fa mo mawalunga o la ua ma le sunga ia Payne Haas. Ia ma le tuo stasi leo poutu a le afo Brisbane Broncos. Ia le ngata foi leo le New South Wales Blues. Le ua io e mai o le a fai ia lona sau mo le awa le toa Samoa. O tantu tala no ai tamu sanga lea le Pacific Championship. O le ia ile talonga ile vao tonga ma Samoa. E lua tantu talonga. O lo iela le tantu talonga mua e whai i New Zealand, o lea o le anta aloai ia le tantu au le tō Samoa, i le māsina fo, i le asos fulu maleono. Asos fulu maleono na o le afo, o le māsina o ke topa. O le whapele au le ta aloai le tō Samoa, ma le au o kiwis. O na tawalunga atu leo tantu talonga i talimalo i tantu i nai au se ta lia, o le awha iei le tātou tālonga nā matonga mai i le manatu o le a matua i whātumunia i le malai tālonga i e lua le tō Samoa e pio iei le reitau sanga e le i maua a tō mai le lisi o le tātou au le tō Samoa e pio tasi i o suafa la walunga e wa le teminei ia e pio na lausi le fiele la vea i fo i pole whaamnualia o le sunga i Hammer i e po tasi i o alo Samoa le fisanta alo i le kenkalu i le dātou sanga o tōna i atu. Kamalo Hamasio tapu e firo. O le na whamaluluia i sitasio tālo ngana muli le Dolphins.
ia mai le mau tino po le umi to recover ma ia pe ta alo le ni tau sanga ia pe to a toi tali wai le da tau sanga fo ia le mena ia pule ia le pulenga le sunga ia tempo I fido ni sina vainga mo lo si le fiele ni taimi o le a woli a fenga ile tru ma vai inga ia le ka le fenga mano longa io o to inga so fu fa pe ni tau sami e level tanga tai lana seleni o so fu fa pe ni da kipi ia en bon mel canteen foi le po le falo lo ale to company ia ni au mesa tusia ia pon ia ai ta lafu Atalavati ia tina faola Junior Moli le company le Field Rubber Limited I mahanga driver before Christina Tanuvasa mai bele pone Australia matanto uma ma lo le soi for maua
Super Mali na le tulinga ya fiu simo le tufunga ma mele na lino hani se talibai wale talibai lau telefoni emo mai lau wa ba lo choi le diga ngula woli ya DJ no money ba wa le skula ki ke wa e ki ai fa pe o se format ele lo e va via ona e fa le tonu pe e al one tool for mai o lo fenga le wenga ile ula le Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Radio Samoa, tasili mai tu. Amo. Lui tau, mō le aso. Whāngota I le loloto. Fishing in the deep. Luka, lona mata upo e 5, a o lona foi upo e 4. Ua umala na launga. Ona fetala yatu lea o ia I a Simona. I nā tuu atu ia I le loloto. Matu uifo ai o tou upenga. E maua ai ni ia. Whāngota I le loloto. Fishing in the deep. Ua au ina le pō. Le ai masei ana maua e Pēteru malana au whaiwhaiwa. A o ngā samia. E matu wā poto tele ai Pēteru malana au whaiwhaiwa. A o le aso lea. A o le leile pō. Le ai masei ana maua. Ai whaalongo tu Pēteru malana au whaiwhaiwa. Wa fetalai mai e su ia te ilato. I nā tuu ia I le loloto. O le mea mānai ana whai e Pēteru. Ua usitai I le whaatonunga Yesu. Ua tu ifo la tau penga I le loloto. Whai mai le tala a Ioane. O le taimi la valea. Na tele ai ia na maua. Ua tumu vaa e lua. Ua tali ngongoto. Ina ua whaatumu ina e lea tua. Ia I o la tau vaa. Samoai, e tele taimi, tātou te sā ili ai, ai le ai ma se mea e maua. Tele taimi tātou te ngālu lue ma tau mawhai ai, e le ai lava se suinga le lei. Tele foi taimi tātou te tau mawhai, tātou te whaamao popo, tātou te ngālu lue whaatasi, ai fiu ai fai. E le ai lava se mea le lei e maua mai. Fai mai e su ia Pēteru. Tuu I le loloto. Samoai. O le loloto faa Yesu. O le loto e ono sai. O le loto e faa maoni. O le loto e mawalalo. O le loto e tauivi, ma le loto e fili ngā. I le nei fo I aso. A o whea ngai I tātou I whea au mga ruenga. A whai ua e fiu e sā ili. A whai ua e fiu. A whai ua e paso.
E le ai se mea le leie te maua. Sa moa e. Tuu lau upenga i le loloto. O le loloto faa lea tua. O le faa maoni e tele na wā. O le ono sai e tele na wā. O le loto alofa ia tele na wā. O le loto faa mangalo ia tele na wā. Ma le loto mama ia tele na wā. O lo loto na e manu iai a tātou fe au ma a tātou ngā ruenga. Ile nei fo yaso. Samoa. Ai ape a se i tuu ia. Ile lo loto. Lau tō whā ma lau wha au tautanga. Tātou te tālo. Lea tū ai. A o maia Samoa. Ia tuu a mātou tō whā ma wha au tautanga. Ile lo loto. Ile wha maoni. Ile alofa. Ile ono sai. Ma le loto wha maangalo. Tātou ia malaua fio i le ne yaso. E manu ia aia mātou fe au. Ma a mātou ngā ruenga. Lou lava swafa Yesu. Ua mātou tatalo atua i nei. Amene. Sauni awa te solo muli I lau fai unga ua fai O le lalo langi nei E tumu I mea masi E tele whao so songa E vai ai o langona Ia e loto tele Awa e te fefe Aluma le fia lo uatali e manuia. Aloi o fai vai a manuia. Aua e te loto vai pea o mai whainga tā. Lua te whātasi ma le atua I so se ala e te Fafine se e whaalongo mai I le maupu o le awhai Me ia manatu mama I loi matau lo tina A o e wholau I le vasa loa loa E whainga tā O e malua I le ainga nei Lo ua whawhine se alofa whailelei Tā ai e se lau whala Tu e se le alunga Whaamalo si mai se ia o I le taununga Aloi o whaiwai a manuia Aua e te loto vai pea o mai whainga tā Alo ye yo faiva e urulu maka
fo laulo wha moe moe awa le kaua. Ia kolo loko ia manga kua lo ku ile muri papanga. A makua ngai a inga, ai mai se la la fanga. Mofka kalo kapua i whaalo loa le ala. Awa lau sa valinga nge i kuia lo vai se maa. Lo se whalonga le lei ile au ngangi a mama papa fau kuanga e whai mo e kua i mangule whainga malanga. Whalonga le lei mai manga kua, alu maa mongai ka makua. Awa ke fefe loko ke le o ele lupe le a whalele. Ki ke ele fili, ki ke ele pia, kango e sapo le mangu ia. Ko anga le loko, ko anga kakalo, awa nge ngalo la kuspa ia. Oi se sone te awa ki kangi, ke pa kaulai le kua le langi. Wha amaro si o ele koa, kau le kaua mo Samoa. Ia wa ke le ngā whau kuanga, ke o loko mano wa nganga. Ai sa uka whako whai e kui o vai o kawa. Sigo whakamalina o le sa alo lani leonta i le nei vaenga o le woli. Ma le pese ua whaingo ina lo iau whaiva stasi leo pese na wha autu i ta alonga le Pasifika le na wha fuasa ia o na tali ma lo e lo tātou turu i Samoa le tausanga i lua fes sfulmaliva ina ua toi wha ma mulu le turu o tonga wale ma whai o na la tu tali ma lo ai e ta longa o le Pasifika i lea fo i tausanga mole antalanga ng whaatai i le sunga i le whaawhengainga ia Reverend Eti Sonengafa ia mole tātou poloka la mena ua whaingoina o le lutau mole aso mo oi maa mo i tātou uma i le nei a sululu lau tau tasi le minuto on tala o le tula e tasi tala tasi e whaafonga i tala i vei whanoma tala i tala longa le ngana peritani Maya o le tau sala ai ai o le a leo ni tama e o le teine a tapa tapa e mase sei folo la nula aha i siva maya o le tau sala ai ai o le a leo ni tama e o le teine a tapa tapa e mase sei folo la nula aha e mana ia telefo i le vai i se tama i taia si vai vai ai ai atu wha amalo o wha ale fo mo ai o le fo e mana ia telefo i le vai i se tama i taia si vai vai ai atu wha amalo In this update, the Finance Minister says we're having an ugly economic recovery and admits many are feeling it. Today's annual Herald Mood of the Boardroom survey of 150 CEOs has ranked Nicola Willis 13th out of 28 ministers, with a performance score of 3.09 out of 5. Willis says she can understand people want to see recovery, but is standing by the government's approach. I am the face of finance and economic growth, and until that recovery is broadly felt and sustained, I expect that people will continue to challenge me, as they should.
Businesses are being discouraged from posting images of alleged shoplifters. The Privacy Commission's warning against publicly sharing CCTV of potential thieves is a way of catching or deterring retail criminals. Commissioner Michael Webster says it can cause real harm, potentially break the law, and would be better dealt with by sharing information privately to staff and police. I absolutely have sympathy for those in the retail game at the moment. Retail crime is a serious issue, and so we just wanted to help them with some guidance in this space to do the right thing. Police are investigating a suspicious house fire that is, in Whangarei. Police were called to a home on Raumanga Valley Road just after 6 this morning. 5 people were asleep at the time and were safely evacuated. Detective Senior Sergeant Pilmer says it appears a couch on the front deck was deliberately lit. Police would like to hear from anyone who has information. Some pushback to Auckland's housing density plans at today's council meeting. A key criticism has been the need to allow for 2 million homes required by the government. Council officials have reiterated they don't have a choice on the number of houses and they have to zone for those houses, not actually build them. But Councillor Ken Turner says just because the government is telling the council to do something doesn't mean it's a good idea. That's news. In sport, the launch of the world's first portable brain scanner is set to revolutionise concussion diagnoses for rugby players. The NeuroCheck headset has been cleared for use here after 7 years of research and development. Former All Black Steve Devine, a player who has suffered from head knocks in the past, welcomes the technology. Finally, there's a product that says yes or no, and it's a 2-minute scan that can't be cheated. There's no baseline test, and it takes the guesswork out of a student coach, a parent coach, or even a parent. Wallaby outside back Andrew Callaway has been ruled out of Saturday's Bledisloe Cup against the All Blacks with a calf strain. And the International Cricket Council has suspended the US as a member over concerns about whether they held free and fair elections. That's sport. Malo soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. Soyana foile wosi, se lava ua e oti, se lemna oli sa pasuile au ngai au mai le na sala. Mole mole fa chali mai e po a e na te unga fai fa avale so ona vali la mo mutu ai le vali male fa e che le vali le na o me vali le ta se fe so ya no foi le wosi se la va o e o ti se le na o le sa sui le au mai le na sala so ya no foi le wosi se la va o e o ti se le na o le sa sui le au mai le na sala. Say tafa so soina o si o nei tu si e vala awina ua tumolo atoi nei mo si va rock and roll ai wanga lo ya o le papio samo ai o mo ni o si va le mala so o ndu u tu ma la fanga I want my way to say face so fa me talanga pe why fear si fo I lava o le cha se lava ua e o ti se le na o sa sui le au mai le na sala so e foi le o si se lava ua e o ti se le na o sa sui le au mai le na sala na 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 say tafa so soina o si o nei tu si e vala awina ua tumolo atoi nei mo si va rock and roll ai wanga lo ya o le papio samo ai wa monio
no si vole mala malama. O solo inu ui tua malala fanga. Awa mai lo tua sei fai so fa me talanga pea. Pai fia si va foi lava oi le cha cha. Soia la foi le osi, se lava oi oti. Se lembra o li sa sui le au mai le na sala. Soia la foi le osi, se lava oi oti. Se lembra o li sa sui le au mai le na sala.
members around the world, especially to our families who bring for us back home, yeah. We send our love to those who are saving our eye, we call them out manga. Pamalos use of Oscar Jobet. Much love, a feeling of beat of in the love, find the boy you all. Special dedication to those who are around the world, a feeling of beat of in the love, find the boy you all. Shallow, Naima, so Patulete tile puna manuia una ole tua. Si et so fatimo manilingi va ua manuia mo na yuso lo fenga I maletau tua. O talo le male o le ngai le suafa. O bomu de rapper kama fai nga popo kuri nga mang o fongo de ngu o paki nga a ko nga la fo peso lo loku ke pai kai se ko so le va. Ko ka ku le ai o se fo e pe le mai o maka o le ko. Ma fai a kula o fa malo si o me o mangai lo ai le ko among. Sale o sa fai se ai nga atapua e mai. O le tala wa manuia ai so tata uma fa. E pele le lo so le tapo e nga a o lo fai va tam. A e ta we manuia su ele fa amala.
whaamalama mai ma nei ma leo Tarolani. Ma leo se stau lepo si le di fo i vaengo le holi le nei asululu. I da was fulma le valu miru tu te ni le tulai tasio le nasa whafunga le tru i se whaapoponga nao tātou tala i vai whanua tala i tālonga i le ngana perita. Ni antoi mawantu se si whaapoponga o tātou telefou i le tulai lua i le holi nei. Whamalawantu i la lau tau e wha pepe tuli si yolo ia mautou malawale mautou mele ni vaengo le awu ia tau tua wha wawale radio Samoa oi malisko karea Yuri Tana Caroline Leafy ia e wha mahaloa tu i le ni vaengo le awu lima wha talvantu le tātou tutua o lea ua wha ilo mai i sa teimi le maua tu nei ia le filifilia leo le kovana fau o le whale tupe tūtu tonu, ia po o le Reserve Bank of New Zealand. E pe ona whiliwhilia mai ei mole taimi mua i lona tala wha asolo pito. Ia se ta mai tai, ia vea ai ma kovana o le whale tupe tūtu tonu. O le ua whiliwhilia e sua whaia Dr. Anna Bremen. O ia sa avea ma kovana langolango o le whale tupe sui tena. Ja, whaingoina le o le Riksbank, o le lātou whale tupe tūtu tonu lea, mai le tausanga e lua awhi se fulu maleiva. Ia mai o le anga i mai la o Dr. Anna Bremen i tu tonu o New Zealand vea mako vana o le whale tupe tūtu tonu. Ia o lo au mai ai ma le te le o na anga va. E pe o na sahauni lea e whaatiroi nai lana tautua i tu tonu o le nei fo i an tunu mana tua. E le ile vantu le iona wha ma vaile isi ko vana fo i. Ia ai ile tausanga lava nei lava. O le whaina wha mawa e leisi kovana o le whale tupe tūtu tonu. Ea, o le tūlanga e pe o na iai ia le whale tupe tūtu tonu. O e manatua o le alu lava i lalo. Ia le tātou official cash rate. O le rauinga. O le ua pasi ma le se fulu lua masina. O le meka o le recession to tonu o New Zealand ama lantou ia. Ia ka koe karangoa ngā mea le recession. O le ale winga ngā mea le recession na ri whonga mua. Ia o le recession, o le alu i lunga o le tau o loa, ai alu i lalo le malu si anga o lau se leni. O le hale wingo ngā mea, eoe. E ma te tua lau kololi le sa tumu i le fia se lau tala. Lua se lau kopsela. Ia, ua whape i la lau tolu se lau tala, nei wha tumu i lau kololi. O toi o le afa, ia po nganga o le kuaka na menga wai. Ia o le na, o le mena i ta o le recession. Ua makua vai lava le malu si anga o le tala. New Zealand. Ona ua makua kele kupe le ka ampe kua. Ia ele o toi anu antu tono le tele o nisio fal tupe tono le reia. Tunu ele na New Zealand o le vea ili turanga lea. Telefoni nisio tunu o le langi. O le turanga lava le tasi pe o le iai. O le mafuanga fo le na. Ua la ina tele ia pisi nisi wa tapuni puni. Ma ua to o tele ai tangata. O lea ua le aingia la tu ngā ruenga. Ele neiva ita. Ia ona o le turanga fa le tono o le tamau ainga o New Zealand. Ono tesi ma le fia ea paseni. Ea o le unemployment rate na le wei tono New Zealand o faisi maua longa. O le tūlanga e piore hei la tō wale ni ala tō ngā luenga tono New Zealand. Ea, e le kantoi lea, o tō tele fui tangata, o le ua sa ili manuia, anga i antu i au se tā lia. Ea, o le tūlanga lana e piore hei le rivaengo le huli, au se tala fia na mai o le ofisa, o le whale tupe tūtu tono, o lea ua iai le kovana folk. Ia o le tumaita ia Dr. Anna Bremen. Ia tālu sia, o le awha pelea o na iai se swinga o le tamau a inga o New Zealand. Ia matoi si lai ti te tuai lunga le tūlanga o le tamau a inga le makua i wha le tonu. Tana mai le vai tau o le COVID se fulu maleiva. Ia mai le tausanga na lua fe lua se fulu e o mai lava i le taimi nei. Ia whai o na lawi te manuia o ia nei, te leo tupe nei, te leo selin. O e la ka o le makua la ki e nei waita e le wha le tonu o le tamau ainga o le tātou turu i nei New Zealand. Ia wha mahaloa ia te uto. Ia le ono sa ima le mata poto. Le nei fwoi waita. O le muri maua tātou ainga e le imalanga mai New Zealand. Whai mai. Tātou woi New Zealand e su e le manuia. Ia o le te tauno mai nei New Zealand. E le ngaka i kimu. Malulu. Ai le fa pe foi lele. Wa uma sola sa ma wa ko le fie sera mta la pe sa ni New Zealand. Ia le vai termine.
ia ua kau papa o ka ngo fo ile le tanto ia ona ua tūlanga wha le tonu wan te mao ainga pe ona ia tembil ring ai le mawhia o tu ua ia tanto ia le mele o le tautua se whai mai pe o le a le wha la vela ve tau mai nei le saunga e o kuangi le fiafi o le vana e ua le tolu se lau anga i le lima se lau pe a whetala a o le ke fia ai le ngi ia wot nga ka o mai lava le wha la vela ve ngalo o mai si mehi a tanto o le mele le ye kako ia o le tanto tausi ainga o le tanto whai mea le lei i nei o tanto ainga ia ai foi le siteng e te tau ona e whai o ese mea le lei mo o e la vai e mawai lo fia fia e wai pia no fan tu nisio teng e le ma whai o nā 126 e a tu le fia fia ante o le fia fia e a fua mai tono lo loto lo ma fau e ma sio wanga a wai ma whai na ave oi Amerika ave oi Hawaii aia e rua kwai oi ke le fia fia ia ke le fia fia la ona ele o ye o na ngona ile menta o le fia fia nei te manawa o le winga na le fam talang ile an wa kule ska ka wa kule fia fia ia toi o le fia fia sa mo tono o tanto loto ia o le fa ingola venga so dei le ta alo le wallabies Australia ma le awa le ono peleki ia o le la wa ye le afo fa o la totonga ona o le mo toi ma lo si mai nisi o le sa fa pe le ona fa mdu o le awa le peleki e wi le ia fa ai lo mai le li fa ya o nga le awe ta alo fa ngole ni ve yes ya le we le fa me mo toi fo i mai ya full peki ya le Hurricanes le li o Cam Roiga in uan toi malosi ya mai ni manu anga fo i sa fa pe le ona fa ma li ai inisio ta lo ngal on peleki e pe ona ile nei ya tausanga Bowden Barrett ya le si fo tangan to le fa pe o le toi malosi ya alwan toi la ya le ya maleli io Fabian Holland ya tangata le lena na tu watu ia le jersey le olbeleki tolu ta longa so e makwale malu le tulanga o tangata le a ole li ele fa na tonu New Zealand ole tangata fa na ile antu Europa ai ole na ave New Zealand ia maona fa sino manga ia na mawana vola no so le alu mal a ko male maleli Fabian Holland ia si kako fakat mai tele la vola stofi e vai aso te tasi o lona yei mene o talonga e fa la wilo mai ai ia lisio au la kapi o le sango le wallabies Australia o le te fa longa atu o le te fo i mai tonu stasio ano le tanto tru le fo i sa malanga ti entro e mau e sa ili manuia le sunga ya Pete Samu ona i se tasi o le au le wallabies o le wa fa marulia ai fe tau i tonu ama le toi tonu mai o le sunga ya Pete Samu malona ainga ia mai ia tunu o mamau le santa aloi ia le sunga ya Pete ina o mai a fo ilona sao mo le wallabies Australia o le tanto wai ia le fai ngola vea so nei le 5 minute te ai le 5 le fia la stona ia le tulanga e pe ia le te yanga le o mafofanga o le li fa ia onga le awala o le breki New Zealand le li Razor ia me se fo ia le li fa ia onga o Joe Schmidt mai New Zealand le wa ave nei mafaya o ngolo o le awala wallabies Australia ia kula oi mali wa sa mai nga o ia e ua pule lava ye yanga ia oi ea Saula ia Siva mai se yo ufa a fiestia Umai Unga luenga Pa a tau pati Oso pelue lue mai Susau panga Tinipe tama Lava oe po oe toi ina Uma ila Ombi pila Wali kama Shawe lava Famole mole Iai fo ise lo matua Ufa asina Fami se misa Wali tini Shawe lava Famole mole Siva la ia ile musika E famanga ia ila weva Aule fusia la panga E tupu ai foi o se misa Au manipo Oi mafuko fo te au manipo Oi a winga fo i au manipo Boom 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 chika boom papa o
560, no Gino, Kayla Rego, yo, son of the S-A-M-O, A, way, night and day, for my people, the Maro people, the Ausu-Ie, oh my Ie, fight, yeah, yo, my la, yeah, let's go. Siva la ia i le musika. E whamanga ia i la weather. Au le fusia la panga. E tupu ai foi o se misa. Ia i fo i se whawhawhinge. Vai masoa, whasopo moa. Wali kama, saua lava. Whamole mole, whamole mole. Ia i fo i se whailele. Whaisana se te whalai pankeke. Wali sunga, saua lava. E whailau kama. Siva la ia i le musika. E whamanga ia i la weather. Au le fusia la panga. E tupu ai foi o se misa. Siva la ia i le musika. E whamanga ia i la weather. Au le fusia la panga. E tupu ai foi o se misa. Ja, whawhiwhianga mai le Kayla Records i lani vahenga lea ole nika tupa i tā lofa lene sia. Tausanga whanga i o lena sola antu le tō hiana ai tā lafu New Zealand Australia ma le whianga le saoli. Ja, tu wala whaala e fi pātea. Se tō na i ala weka. Ma nore soifu. O mo miani o loa mō ngā sesenga. A whio mai loa i le Big Pots and More. O le ngua whaule na o le whalo loa o le Big Bear. Te le ulo la popoa o ngā umukesi, steamers, pressure cookers, hipo matai ta e whapea ipu pepa. Whetau i le leimo loa inga e kalesia, caterers ma so se wha moe moe. A whio ane loa i le tolu lima tolu Great South Roadie o Tahu. Po le shop lua valulua i le Westfield Mall i Albany. Le Big Pots and More. So se o loa i le no whanga e tasi. Mana tua e pāngota malipoto. O lo suita vale o Manoj Kumar, mai le whae tua mangele mo o tāhuhu. O le sunga e Manoj Kumar, na i se whea mai tangata e toa se funu male oro, mai le pasina mbule masina o mea o le tausinga nei. O stangata e toa le loto maa lofa i tangata. Pālota malipoto, pālota mo Manoj Kumar, mai le whae tua mangele mo o tāhuhu i le pālota le local boards i Aukilani. O le nei whasalalaunga ua whatangaina mai le susunga i a Manoj Kumar, tu atu si se funu valu Masters Place Favona. O le manu lula wa i tātou i New Zealand, o le maula vo le lua se lau tala i le se i le Digicel, e vave eina mawhanawhana i o e Samoa. E se fulu whailonga ta i lua se lau tala e anga waa i tātou i New Zealand ma Australia, pe halafo se top up luas fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo i le se i pe a whaunga le ClickX e lafo ai lau se leni i le MyCash a le Digicel i Samoa. O le awha yela se i as freile te tasi, ma o le ni whaapitoa e amanta i le aso whao o kuso, ai mai e le aso luas fulu male ono se tema, e ia inga o le ni whaapitoa, seki a Digicel. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui le COVID is flu river, mo i lato is flu on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, lua lima fitu, walu lima, iwa walu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on.
au te whawhela ia te oe, le nei aso i le lofo le tua, i tātou pulkalame o le areto le ola, ma lor soi fua manuia. O le a kopo e lua, a le whai upe se fulu, e ei le whai upu, le whai tau whapea. O se tau si tū la whono uma, ai anga sala i se me tasi, ua nofo sala o ia i mea uma. O le upu mo oe le aso le nei whapea, o lo wala i le langi. Wai loa e le mawhai ona e ngalue ina lo wawanoa i le langi. E le o lo tau mawhai, po o lo se lau pasenge ka kaumwhai ai, e te mawai lo wawanoa i le langi. A wafoi la, e te fiu e ke fia se lau pasenge i le unga o le aso, e umai fua, o oe mao, o le tangata sala. O le atua e wa e ailmengi, o le atua e mama mapa ia o ia, na o sina wanga sala ki lava e ke whaale tonu ai, e lava le ngā, e ke le sao i le langi. Mantua whai o le langi, e le aise mea palapala e sao i le langi, o lo o ia i le atua. No vinga a whai e isi ngau kamai, e le lava masi ngau kamai, anga sala whapea, e ke le sao i le langi. Lea wā whai maikala kuspa ia, o se tausi le tūla whono uma, ai anga sala i se me se kasi. E mai, ua anga sala o ia, i mea uma. No vinga po le alo ule lei isi mea uma, ai ke le anga i singa me se kasi. Ua e a whainga lavala. So, mela, tangola e whaakusakusa le mele ia ki oi, ma apalai fo ia te oi. Whaamata ua e se laupasenge, ma uma i fo le aso e ke iloa e ke atua toa. O le kari, ai longa. A wafo i la, a apalai maki, ma tu la fongo ia ke oi. E iai le ika ia te oi. E iai le pepelo. Manko fo le ika ve mai esu e kukusalo wita ma le fasio tangata. E iai le pepelo. Wa ke loa ia iai ke me ke pepelo ai. Po se pepelo ke le, po se ka mai pepelo e ke a wha inga i lava. Ia pe iai fo i le ngaoi. Sa e ngaoi. Ia po le tu ina nau i te tono ia ke oi e sila fia e le tua. O le manatu wha pito. O le fia sili. Ke le yo me ke a wha inga. Unga i fo le aso. E ke mafau fau so le sa o au o le tangata anga sala. O le mafu angala le nā, tātou te mo o mia ai o na whaatua tua ia Yesu matalia o ia i o tātou o langa. Wafoi, ngā fio mai o ia i le lalolangi o langa menga sau i whai, o le ave esea, o le pongai, o le anga sala, lo tātou tū langa nā tura anga sala. Wafoi la, e mawhai e Yesu Keriso, ona ia ave ese a kākou anga sala, wafoi o ia o le alo le tua, e le ai masana anga sala, nga o ia lava lea, e se laupa sene le tū la whono, kākou ke whaakua tuala ia te ia, ona taua mi o tonuina ai lea o i tātou, a e whaakua tua ia Yesu, o le mea ratupu, o le upwhapetani, o le a transfer uma, o le a winga, o le a avifo uma i le tua, a tātou anga sala ki kele manga sala laiki. Ma tu ilunga o Yesu, o ngā le toe anga sala leo i tātou, ai ua taua mi o tonuina i tātou. A ola i le aso e ke alua i le langi, ke loa. E le o sawa mi o tonu e ke sawa i le langi. E le o sau tau singa o le tūla fongo, ma sau se lau paseng, a wa ua e loa, e ke a whainga le tūla fongo. Ai ona o lo whatua tua, e le ali i whaola o Yesu, malonga se lau pasene na maliu mai le lalolangi sa vali le tūla fono a tua toa le tūla fongo maliu o ia e sui ai o tātou soli tūla fongo lela o le avanoa mo o i le langi po lo wala i le langi e leo sau le lei ai o lo fatua tua lea i le ngaluenga maea na whaia e Yesu mo oe. Le tua, whawhetai lava o mātou i loa o le langi wa e fola mo i mātou ma le ola e whaavavau e fola. Ai le mawhai i mātou ona e anga sala i mātou. Ai whawhetai ona o oe. Mātou te whaatua tua i lau a mio tonu. Ua taua mio tonu i nai mātou. Whawhetai Yesu. Amen.
Oh,
Se whaka mali nao le hallelujah worship team mala pese wa whai oina Emmanuel u taulunga tuwai e ala pola kala minao le ari tole ola mo e maa u i le rei fōi vai ngao le aso le watoi se fulu lima mala awha miru tonu tala o le tu la e lua ta fulu lua o na umdatu lo tatu tala i vai whanua e le ngangana Samoa e peon te pere mai iei ala vaenga o telefon wala radio Samoa. Ta alofa Samoa wa ule ne yo kasputi alu a wale suia le ngila ula ule kio a eva mai ina se fulu lima iwa kolu a mo radio Samoa vevela a ole antala nganga fa changi le sunga i le whaifi au ia pasta la whaile kopa o le Assembly of God i lano i savai mo le tanto fa malo si au ia bole polkarami fo la retolola mo e ma ule ria sululu e le na ni au ngā ruenga le le te mawai ia le a ioi e le ia i le mawai le o le fa na ngā ruenga le le fai o lona whiranga no marasana mo e fai ngō fia sia ka kome o sola sa lusko inga o mose ilunga le bangwa fo ile le ko lima kau avako se la ngona o le du o le tua ia na fia mai le li fa o le fa mai ia o a ule o usa ia mali fa la va au lunga le santa ia o fai ngō fia ma le tanto so tanga u ia tu ia te ia tano sanga o na avantune e ia ilon tama va ia le ba e te le tau wala voi ala fatsa fa ia le talo fa ia so se mea kusa po ngai ki pisi kala ngoa ko ile ari ke minga ki pisi va ile te le fa ngo fi mo tanto ya ele na ongi ninga ruenga e fa pele on tanto fa mo e ke mawaile o le va mana ia visi fa mana tu mo tanto le rivango la woli Risi o tanto fa silsilanga le tolo mai le official radio Samoa wana le longo po ili o to pa ia ma lo o to mamalo inisi fo yo fa mo ala fa pele ona fa tolo wina ile ia masina ma fa un o le fo i vayaso i tonu o aukilani nei tomu antu o le tusi o le vau fili ma le tusi o le songa a wani ngalo sa lo minga o le tusi o le songa fa tasi ei ma le lo minga o le vau fili e mawai fa lo penga o Samoa i sifu tutuila mamanua o nisi utala tu o Samoa o ala ngā upo o la matafa ioi ala matai le whainga o wha lave pe o wha i poiponga ma liu le o si o singo a inga whaisila wha inga o Paulo o si i wha alalo o wha alangingo e kāle sia ma le tele o le ngangana o wha aloalonga e na o le features full tala le tau na o le official radio Samoa i le tonu pa tonu ono Hobel Avenue Manukau e maua tuai saulo minga monisi wha talanga wala maile tātou ofisa i teimi whai ngā luenga. I le lua ono lua, tasi lima iwa tolu, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Mo a whai i telelei lunga o le penga tawha ilangi. Ia lan me teleanga i ane loa e tai lalo le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz Ia o le whai mai e leo lau o ka kiliwa atu e mantou i le turu o malo tuatu si o loo e nopia iai. O leisi a tātou wha silsilanga le nei mo i lātou umai tupunga mai a talataina nofo maui mai tua to inga mala talataina i matawhanga e ulo tongi a le panta o lo alana i Samoa, Amerika Samoa ma so se tafa o le ke lope. O le awhaiala tātou talalanga lo na lua i le tuatusi o le Church Unlimited Cafe i le tolu pa lima te ara tu road i West Auckland i le aso lusu maliva o novema lua whelua lima e whaiale i le aso tonai i le aso se fululua i le hawauli ma tau te wala aua tuai lava ma le whaaloalo i pa ia ma le mamalu i o tau tulanga whaalupe e a fia mai matala au mai o lau le awa i mai o le ale whaatali ai i a fuafuanga le tātou ainga poto poto e morisi whaatalanga so te yanea tātou lumera i o le ata ua. A whia te alalai tono New Zealand o le olua fitu, wha lua o tasi, lima lua ono. Olua fitu, wha lua o tasi, lima lua ono le lumera i te wala au iai. A whia te alalai Australia o le numera leo le o wha, tolu lua valuiva, iwa lua iwa fitu. O wha, tolu lua valuiva, iwa lua iwa fitu pe a whai o nei te no piai au se talia. Wha tailo se nia, e ala tātou wha silsilanga tāua le rā e talataina valusia talataina le ala i salo noa William Palmer
tu inga malawa lotu tala taina mai fopo ono sa i pama. Male tātou whaalinga muli mole lotu a tamaiti lea ua lata mai. Wala tamali la so whaapitoa mole whanau. Wa matafui o tapena matua mapese, ia matua mapese. Tamaiti po e mai sa video lau tau loto, ma lau pese o le lotu o tamaiti, lafo mai le radio samoa.co.nz/White Sunday. O le video tele ana reactions I lunga o le TikTok, o le amaua ia se whaai longa. Wa lava ale tau loto ma le pese, ia awane o vantu ma le tolu minute le umi. E tahapunia videos I le aso iwa o kitopa, tahapunia palota I le aso se fulu o kitopa, I le se fulu I le taiao. O le afo le se fulu lua I le awauli o la whapelea o na whaia I le tātou launga tongi. O le winga. E toea o le vaia so fau. Ona tu atu le vaia so le toea e ia tātou wa. O ngari tomaiti. O le vaia so tonu ana le pau I le tātou lotu o tomaiti. Morisi whaamtalanga whaafsotai mai le tātou ofisa nei le lua o na lua. Tasi lima I vatolu. Lua o na lua tasi lima I vatolu. Lisi nao tātou whaalinga lau tonu mai le ofisa o le radio Samoa le rivaengo le awoli ina o se anto le tātou taimi ia iwa miru tolo toi o Natalia o leitu la e lua. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. E whaatalawaati ia fiaulu whane mala inga le mau tome nai Penrith I Ausutalia. Siau tamai a siau manu Mikaele Teofilo. Ua ola lava o ia a ua ola I fuala au. Ele aisa faina o lau oe lava na filifilinga. Tanga male
Maria, telling him ya tero. Well, that's so. O la to langalongo ina tanga te malanga mai no fo New Zealand will if you fear to la fono mo ti potinga o ta sanga ina i faria. O tu ina tanga te Pacific is tulanga la matia ma fa ngutu lua o le malo. O le tar sanga mo swinga i le tu la fono mo fe malanga inga le Immigration Act. Sa fo ina na so fa si tema. O le fa fa ngofi ai. Ona to e tipo ti ese tangata ile oni sit senye la tu te solia tu la fono matu ya e tu salava pe o te ele te usanga ono fo New Zealand ile o tu la vai le lus fo te usanga o fai tionga patino na nga ia inga fa tino o tar sangaina fa te sei mali teimi o fa amatu ina ai i se tasi o kulupo tangata lau tele o fesilingia po ole ale ta alonga o lo ta aloa ina malo. Sa fola le tamai tai minister fe malanga inga Erica Stanford i swinga o tar sanga ina ile asoava sa fa matu ina ai foi numero 4 o tangata overstay le sa mai to ina ai o tangata no sa mo matonga e alfia isi tangata no e foringa mai e mo fai ona overstay ala to visa in New Zealand o le flanga sa fa ia le aso ai le talanoa le pa me Christopher Luxon ile tu fa tasi le ole tulangi i le Pasifika lea, i le tau awhianga re whono le Pasifika sa usuia le Solomona i le Masina nei. Sa whaari e Luxon i lau whai li poti honi ara, e matua i loloto le tau tua o New Zealand i le tu whaatasi wha ai tulangi. Ai wa whaari e tangata langolango i tangata malanga mai, o ana wha upungo white na iai ma le wha tununga. Mo le wha whaingo whieino na tipoti ese e tangata nanofo mau, ua umi tau sanga, o au mau New Zealand solia tu la whono onga. E le roa whemare furulua, sa whaelo aise li poti ale no whanga le Lowy Institute, e whaase lau tangata sa tu e whaafoi whaamarashi atu e New Zealand moto le Pasifika. I le vau le roa whesu tolu ma le roa whesu fulu ma le valu. Ta wai foi. O tangata so tu la whono e tu e tipoti atu le Pasifika mai New Zealand, Australia ma Amerika. E te atu le lato sao, i sori tu la whono whaavau malo e whaia li tu langi le Pasifika. I whai numero matanga ronga whemaranga ingo whai loai, o le lusu kasi awhi tangata sāno nofo overstay e o mai aiu lai, o le vanga tele, e tausi si alawa e ingo lato visa. O le whai numero o mai tau inai o tonga e mauru ngatu tangata overstay a pito o e Masaina, Amerika, so o e Samoa, a e uilea. O tangata no Samoa matonga, e la i titi atu ma le lupa sene, sa overstay o lato visa e le luto sanga o mawai. O le whara tonga tangata tonga i Aotearoa, a le Aotearoa Tonga Response Group, wala to whalia, o le a mio o whainga maro o New Zealand ni mita upu, e matua i le ai musu wha maoni. O lo musu i ale minister vai fafo, o New Zealand wa wasa mane o Winston Peters, e ta ina sona manatu pere tau ia New Zealand na Hawaii, i atunu o whai unga e alo ia o na langarango ina se stete o tangata Palestina. O New Zealand wawhia e tunu e leo i oe le ngā uinga mōre fofo i le whaavaina leo stete lua le wa Israel Palestina e fō iai le tau e Gaza. O le alo i ona aman e ino se stete o Palestina o wha o popo se langolango a o alo atu ta o le tu wawhia ngā malo o whatasi lu yoka i le vaso nei. Sa tala no ai Peters e lau whairi potino wa mai erkon fronisi le fofo stete lua le sa ta i to lua Frani ma Saudi Arabia mo ase lua. Whari e Peters o tunu o whea ngai masamata upu o ia i se tūlanga e le manu i tele. Mai e tā wai e tele i ni aso ro toi o lo wha solo i eitananga. Ma o saungi e whaalu ne aso i Sailia o mea moni uma. O Australia, Peritania ma Kanata, o mai alawa nā lo ia lo la tua mara ia, o se stete o tangata Palestina, ma whaari ai Peters, pe o ia tunu o whaisi vave o le la tu whai unga, mai o se whesilene nā e aona tu sao i ai. O tapaina le whaavai o ngāsingasa o le Fever Whai Aile Meningitis Foundation, i le vave whaioni ngā oinga e le mai ai o nisi to lua sa whanola, mai le Fever ini vai aso o tona e tunei. E lima ini mata uponisi sa fia i le ngāsingasa e le lima vai aso taloi nei, e au fia ma le to lua sa whanola o le maliu la tamai o le whai unga o le vai aso. I se wha amatalanga tsusia sa whaadi ai li te whono le whaavai, Gerald Rushton, o lea tu whaate singo ngāsingase o se matua e wha amanatu lea, i le matau tia mali sa sawa e o iai lea wha mai o le Fever Whai ai. Sa mua atu tā ua le wha vai o le Fever Whai ai, e toru e so i fua sa whanua i le ngāsingase, a e munu muliane tu e wha sa o le whai numera i le to lua. O aunga le Fever Whai ai e tāri tusa mas furu masani, a e pōne marili, mai masani ai o na vave tele le wha solo atu ina leanga.
Pe tu sa mari to tasi, mari se fulu mari lo tomaiti, ai to tasi mari to ono te tamar to ai afere fiva fai ai. E fano ai ola masoi fua. E me fa ia le soi fua maroloina a New Zealand. A ila to e fa ola tia mai ai e tu wau. E fete ia e mo fa fi tau ni fai umi. E pe ole afia i le tutuli o le falongo, ma le tele ngese o le o ngasolongo o le mafufau. O te minei, o le o sao fia i tui pui e lua o le fia fai ai, o le isi mo le meni in gogo B, ma le isi mo a ungo le RCW ma le Y, e te pula fatu penga na malo ni sila, e te walatu le compania le Pharmax, e fatu ina mai vai lau fa fomat. Ma le sao fia ai, o te pula a lea, mo tele o ainga. Ma o tapa i le whaavai i le malo ina i lau tele le sao fio tangata i nei tui pui. Ina i awai nei a veai tupe tongi ma pāpupuni mo puinga. Whaalia e le whaavai e lea ma whana whaatele tali se i tele atu a inga e o i angi whaanoa noanga i nisi whanoi ola ma soi fua i le whaaba. O le tina sa tua i le whasio tio lana whanau e to lua mana nā tino maari liu tu tonu o te pau whaamaonia nei le monio na morianga. O to e ngā tino maari liu o le whanau a Hack Young, Lee, e ono ma le valu tau sanga sa le mātua sa maua le tonu atu pau. Le sa maua ele no fuanga e lokai me to tino ainga. Ina ua whātau wina se ainga i nei me to tino ma se whātau tu i sa whai e lungo o wala so ta inga lau telling. I le lata le whātau sanga munmuriane. E tali tonu i a leo nei tamaiti sa whasio tia i a iulai le doa suma le valu. O lea tina e whāsu lima tau sanga sa tilo whāsolongo o whāmasilonga. Mai reisi potu whaamasino le whaamasilonga maunu eo kilani, i le sefi soso ni ia i se whaali upu. Sana nā e li e tino maali li o lana whanau, suilona ingoa ma toe alua i Korea. O le laulau o whaatono le whaamasinonga e au fiali to ono ali, ma tamai tai ma tina to ono, i le na o le tonu ma le awhai tūla. Sa whai ai le la to iloilonga, ma au kisi ai, e whaamau ni le monio morianga o le whasio tangata o le tina. Ma ua whaau neo na tau fia mai o le atu i tūlai luma na whaamasinonga i la sulus fuono na masino Novema, mo le lo wino lo na whaasalanga. Tā longa tu salava peo le tāmara sanga ri pororolangi li tu sanga fau e whai lewa siba mao. Ai o iei le wha moe ngō le au Pepe Ross po tō Taylor. O sa moa o le o toi mamao ai sa afi tāmara sanga te tele i le rorangi. O le tamari i longo a moa le Black Caps ani sila le tamai nei. Sa ia whaalau lo ailo na toi te liu ma ili li taia mo ta along whaavao malo e ta aloi mo Samoa. Ile sua ngā Champino til kiti le i tūlangi ale Asia East Asia Pacific Regional Final. O au e tolu e pito ilunga mai le tāmarisanga o le a qualifying. Mo le tāmarisanga o le iporangi le til kiti o le tai luas full over po le T20. O le ruafe ma le rufurono le e whaia initia ma Sri Lanka ia February. Ai le vaso o tona, sa tusele li mo au peperi tāmarisanga mo le iporangi. O le luas full over le ruafe ma le rufuvalu i New Zealand ema Australia. Mo ia tā wai o le a ave ai le tāmarisanga piri sino na tāua i le urufale i ai o le au kirkiti a Samoa. O tilo i le fono whātono o le kirkiti whaavao malopo le International Cricket Council, ICC, e whao popo i au kirkiti mo le tāmarisanga o le luas furu ova i le tors furu lua au i le wafe marero furu valu. Ai au lawa ele o mamao le tilo le au pepe le tāmarisanga i di sila Australia a e whiawa ai. O tūma o ise avanoa Samoa e tau sinio ai. E na o le luas furu lima e tālong whaavao malo, mo le tai luas furu ova sa tālo ai sa mo telu mai le la tūlua i a wai le luas smriva. E oro tālonga sa whai ina ia Singapore ia i ulai li tāmarisanga mo ripo le Asia Pacific, i le latu tau mawhainga piru silio na le sa iai. Ai sa lato ausia le sua ngā Champini li tāmarisanga ri tūlangi le Asia East Asia Pacific Regional, i le whātu i le loino Vanuatu, le atu kuki mawhiti. Ai o tili wha amaro sia tili ai, i le ngata o le awai o le o pepe, ai wha pēma Sean Solio o kilani, le o le ave makapeteni. O le awa Samoa, o le awa fiai fo i masi numero tamatala vo e telelu mana il kilkiti, e iei a Noah Mead Curtis, Hai Nama Naya Burke, ma Solomon Nash, le tama a le sui mo mo le All Blacks, a New Zealand Dion Nash, ma le sui mo mo la uloa le kapiteni, ma le kapiteni fo i le Neti Polo, le Silver Ferns a New Zealand, Bernice Suamene. Wa whaariel te mai tei whaia onga mo le te minea au Neti Polo le Silver Ferns a New Zealand i vet McCausland Dury. O le maa losi o le lato manu maa loi le tālonga whai tauria mo moi la au Afrika sauti le sa. O toi wha fo ina mai yesu tau le leia sa ai fo tō. I ve vesi sa si o miai lato tā pina pinanga tau i name.
Sa tu te riu mai ni sila malai le si tu ala lo papa au kilani de pole se sa ma manu malo ai fitu limsu tasi ma fa ilo ai ni nai fa ilo lai to fa le tonu sa ai on overvesi sa le mai na masina nei i le fa te ia le se for flanga i fa malo lo fa ya on fa rulu game no lin taurua mana fa ya on lango ele ne tipolo ni sila e ia ma manga le tori sila on iso te ne ta ala sa fa kio e winga le te inga taurua malana i tu ainga o so tainga e iai mare au le mai ai o le tola o pinga mo tole ninga sa i sini Australia i le tau amatanga o le ma tausanga nei le sa ma foi se toi longa sa faia e le tino e pulele ne tipolo ni sila o Matt Cosland Dury sa ta pai natu isi te mwhananati e sui tulanga e a taurua ai langolango i elia na leota mo le tamarsanga ma Afrika i sauti mo le ipo le Tiny Jamison Cup e tolu ta'alonga o le tamarsanga i le ta'alonga fai tauliano na lua e fai e Napier i le FFNA mo le ta'alonga lona tolu e fai e Imikako i le Asasa e whewhilo i ei unga o i ei ane ti polo tamata i Pasifika le tamarsanga mo le ipo le rolangi mo au talavo le loafe ma le lo fulimo lo fasolo nei Gibraltar a o anga i atu le tamarsanga i toi fasolonga o ta'alonga pulu o au ta'alo fiti ma le tikuke ta ilua la manu malo i la pulu ai o le au Samoa na le tasi ya tonga o mai lava le teminei ele mo se manu malo o nei unga luna winga o fiti ma le tikuke e ia vano e saufa e au e lua e pito lunga ya la pulu talana mo ne yaso ma ya teroni sila mo le so se yuri uma la rene Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
se whakamali na mauto tasi as wauma le whaili le rubber band Samoa. E le rifo I vainga la wauli ma le pese whantunga na e pe on whantuina e le puri ala waa to e langi baile le rubber band ma mauto tasi as wau le rivainga la wauli e whapefoi e le sunga ia DJ Dave o lewa se antu as fulma le valu midute o te ne le tulai lua I le rivainga la wauli reo la salulu la so le tupu Irisi fo yo fale fainga wenga pisi disi company a fo le tova ya so lente ne e ona sa ele o ma fo le vai sfomela basi de fo Talavati a lopa manimala ingale ma to mele de ya oli pa li sina leo ma ele to la pa ya li pele o le ma fu to mele de vai ngola oli o te lo na to te le tanto o na wa mata mata I leata O le tanga te taua se tasi o ali ima lona tua whawhine sa tae se tufunga o te lei lope o le ale to inga tufunga lena taina o le winga o le whaamatalanga. Ea, atonu yini si o tato o lea ua mai a ona la ei fo I le la ei o le tataua le li ia po le songa imiti le li ia whape fo I le malu mo tamaitai. E pita ila I anta ia na tu uina nei lunga o pinga tafa ilangi. E whaisi wha no fo ilele. Ona o le tele o le wha le ton. Ua o iei le tanga pea. E le ngata e pipi o ia le taina o laina. Ai o le manu fo ia le tamaitai. Na amata mai lunga o sa. Ai o mai lalo I le ngau ngawai. I ua makua pi o hana mena walu iei tatou. Sa va peo na fsiringi stasi urus pepa tono le tanto utru I Samoa. Sfidangano se tasi utufunga. Ua loa tausanga o lana ngā ruenga le fai. O le tatau le sunga ia sua suruape. Ia na whapele o na whaali ai so na fidangano I whapea. Na ia ta ua ile suafa. O le ula le ta ina le pea lea. Ia ayo se tanganta sa whapea o na toso. Nisi fo I utufunga I tono le tanto utru I Samoa. Ia ai wa e sona manatu I lona ia lava talitonunga ia ua kakau ngā lua whaka I kai o le mea lai leanga o le taina o le pea e le se mea voi lele a uma a pio ia ngai anua kulea I se mea mai mwhankiki ngai pe tape o le mea ua pipi I lau tino se I vanga na ua e toi fo I mai antunu e mamau e peo le ieila tātou I nei New Zealand Ia o le tau fo I lai toi tape ai le mena o le pea. E le tau ngō fie. Ai peo le sau no le sunga ia sua suluape. E lua I tu o le mtau pule nei. Mua. O le anga va o le tangata le tātatau. Ia po le tufunga. Lua. E te tau fo I ante o ele fia tālau pea. O na e sila fia. O le kangaka le la e alu e ka ailau pea. O le tangata ua tele ni ana tāanga ua fai. Ua toa tele I lato, ua mai a ona la e mai e le tatau. Ia ma ua family ina, ua le bebi tosili nana tau. E le ia se sioka koi fianu se au nanga foi le uma ngenga e la kumano fia. E sa ua makua e le fia lava. E ui, e iei ma mea whapena e ma sanino tupu. O le mele o tupu mai Samoa. Sorry. O ke whai aku. Ia, o lala ua tau fili te mine. O te le mai lo, po le ale tūlanga wo on tuele mta upule le tanga pe ale. Ai ile whautua ngā ia le tātou programe ma le tu o lalo. E lua I tu o le tupe. Nioe, mua, a whai e le o sau kā lengi o le kāpea. A ue ke kau whavalea. Ioi, a ue ke whai ala ngā mea. Ia la whai a kuari a whai o lau kā lengi o le koso. Koso. Makua I koso I pio le koso le maia. Ioi. Ai a whai fwoi o e le te wha moe tā sau tatau. Pe tā sau songa I miti po o sau mal. Ia wha mauti noa. O le tangata po le tufunga nai te tauanga I antu iai. O se tangata ua loa lana tautua. I le nā fwoi tā leni. Ia, o le tulanga le dai pe o le eile rivainga o le awoli. Ia, e na ona tanti antu iau au tafa. E pule stafu nei le lao lona sa. A o si wha no anga le da. A whai o len sa tutongi le tupe. O I kano whai. Ioi. I le mea la wai ei. Ia, o le a fwoi ka ungar ka ko pe a fwoi lele pe ale uma.
Ia nga, o le pule ia le. O le isi langa luenga le la afai. O le ako ki ngai le si tufunga. A wai le nga kai nga kau mawhai e wha sa o pipi o lenga. O le pipi o maman. Ai o le tau wha amana i a nga fui le o le pea. Ia ma le manu le ua umanga. O le ua umanga ka fui le isi vainga. O le makua pipi o la. Ia tonu ia au ngā mea o tutupu. Mō tātou. O le e whaia le ngā ruenga. Whaia o lau tā leni o le toso. Ia ma le kapili o le ili. Ia koso ma kapili. Se i vanga na. Ua iai e le taimi. Ua e malama ma e anga vaai. I mō meo lainga o ma manu o le wha ngā solonga o le ka ki anga o le vaa. Se ia o la piko ilano. Ia na futua e alu le e whaile dame. Ia o le mela lea o le ngofunga fua o son. Ia. E whaifo o le alo whako. O le si tūna o le tupe. Ia tātou ia e fia tā. Ia e alu se tufunga ua loala na tautua. Ia e alu se tufunga. Ua toa tele tangata. Ua fo i mai ai. Ia ma ua e vai haku iaka. Ia ma e vai pea. O ngai makua whamari e nai lo loto. Ai aue ki alu ua le mele tupu. E tau mawhai tātou e su e me kau ngofi. Eoi. Ai o le taula o le me tau ngofi. Ia e ono a whai na tuai. Ma lo fina ngā lo i se au nanga. E ono tūla i mai. I lea taimi ma lea fo i taimi. Ia, na o sina wha manatu mō tātou le ni vaenga o lea woli. Ai pū lea le kamalo makua ia. Eoi. O le mea ngai le i mako. E whakau mai a mō meo stika fui. Ia ngā kā i leo mako pea. Tala whātu tu funga tātou tau umalo tātou utano. E le ngātou i tono tu sila e whape fui e tono e mamao. E misela wale tātou whaasiro manga i Samoa. E mai la tātou wha o lewa umana la e le tātou la e. Ma lo le tali au. Samoa e leo se atu utali ola. Wa uma ona tofi e le pei o tonga. Se tasi o anga anga nuku taua. E winga e se le tau taua. Family
le manulula wa i tātou i New Zealand, o le maua lava le lua se lau tala i le sei le Digicel, e vave eina mawhanawhana i o e Samoa. E se fulu whailunga ta i lua se lau tala e anga waa i tātou i New Zealand ma Australia, pe halafo se top up luas fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo i le sei pe a whaunga le ClickX e lafo ai lau seleni i le MyCash a le Digicel i Samoa. O le awha se i Australia te tasi, ma o le ni whabitoa e amante le aso whao o kuso, ai mai e le aso luas fulu male ono se tema, e ia inga o le nei whabitoa, seki a Digicel. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Car tua tusi tasi dua lua, Lincoln Road Henderson, te maua iai le tele o tawa la poa band, e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau whaale tonu tongi e talafo, mo le tatu cashback. A man tatu lima se lausi aga ia tu le lima awhe tala. Fe so te mai ulungia, Peter Pernanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua. Pe a manaumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua, o le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID is flu river, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu, wala au telefoni, 255-25 mo so wanoa e whaatino ai nei au nanga. O fisa foma i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Whaauta o le whanau o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai o le taui lea mai a te ia. Ua la tamai lea so whapitoa mo le whanau. Ua amata foi o na tapena matua ma pese. Tamaiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese o le loto a Tamaiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo i se whaeilonga whaapitoa. Ua lava le tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o kitopa i le se fulu i le tae au. Afo le se fulu lua o le a whaia i le launga atongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua sfulu lua o se tema lua afe lua lima. Matu ai o le tala lena, te pena mai lau whanau mo le tātou tauwanga. A wā le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsota i mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia mania o tō mātua, whapea au auna e tua, ai ora mātou e whanau soifua. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Longa la fio la inga felela malisi. A fio whakama, a fio le skenga fasilianga. A fio longa wakau. Raraka i paia la inga malisi o makafo e fia. Malisi, sawia. Longo fa atutu ila le fa fofonga anga se ifa ila utala. Le a umale ne inata uta uatanu le amatanga. Le whaawiwhianga mai le sunga ia whiu mua au le rivaengo le awoli toi whaumātu se teimia leo toi mau. Ua whaingoina ma lisi sawia no lewa tunu mai le sao le sunga i le ti a kono le sunga ia Dickensa nele polu le ulinganga o le maafutanga tamamtine tuai o le malisi ia po i lantou sa o tawina ia onga le malisi Samoa o lewa au mawai i Aotearoa. I le ringa ngole a muli whaatala whaatoi lau sunga le tia kono, malo le sopo, malo soifu manuia. Ia, whaatala whaatui lau talainga whangamua. Tēnā ne fo ia le malu fo i le nei ana leo le tasilima i watolu a mō. Ia, whaatala whaatu fo i le pūlenga ma le au whaingaluenga e whaingaluina le whaatala whaatu ma le nganga mawalalo le i sui sunga o whaingarung pai ane tua i so whaat whai taulanga fio fōle i tua ingsa. Ia, tēnā ni fōle nofu tāpua i ole sio tātou atinu ui. Ta māmati nā mātutua ni o lātou whaiwa pēo le nofu talo ma tapua. Ia, mai se fōi sā mō ua pāwhonga mai le netu nā leaso. Mā rosa i fua.
Ua vai se unga ka ko wala la sunga tiken ya le la mai tau antu e se li lo ko lengi nga li ma le malo si o le soifo malo lo ina nai tau vin fa tai fa e fonga mua fa pela va yo le wa o le ko ke ringa so ya ne va ya tu le e mo lava sina malo si wa ya tau tu ma o nanga yo leva so ya tasia le me le se coupe le me yo le o le mingo ingo pa wale mea oe te whaonga ina whautuanga le li fo mai ia le ma ia whaonga pia ia le whautuanga le fo mai nei te alwe ai sao li lea ia le ia atonu ele o toi fo male le tulanga pia nei tāpenanga le tātou mafutanga e le nei fo i viaso e misi wha moe sa whauau whaupo ia waia le wha tuina leo le fia fo tausanga o sanga tu Josefo a tiki o fetu su lima ni tau sanga jalu na faba lau mua ioi e sao le lea ioi o le ia o lo malo si da vai le ma alwalu peanga i luma ia le tulanga ia o onga facing falun kala ki o ngisho ko mai ia o le fainga lava na so i fanga lo tatu ye le link malo fa tai ya Antonio ele o pa mai le fionga le li prestene ya no ni si vo yo tutongia ya wa le pe mai te wan tu pe wo tau telefo le so fo mano lo ina pe ya ole mantu fo ia le fionga le prestene ya le malu ya o pe o ia le wa se ia le tulanga fo ile le chemist ia o ia la le wa onga va ia le tulanga na tau i mufana au ia o vai manava se tulo ia tulanga va pena ia o le na ele tu unga e matu te felo i nei ia le wa toi val au mai wa we se fontanga lo au tu ye wa fai na pau mai ai ale tau fa atoanga fo io fala au le tervai sa le o sa le le ia ele ti wo fo se na fo se silan tu ile ele fionga le presidente ia wo fai fo lana vainga va pe ana o to io pensione wo fai vainga so o la fo amata ai e sa le le va pe o kai o le kai mi ia ai so ia le ale se por la meu mai on the tapena ye le tanto ma tanga le fionga le presidente ia Michel Manuel lau ma tanga fa ngol diva yaso fa tai fonga mua o le e mo mua la bona batulanga fa malo ma fa tai le pulenga ma le ana leo le tasi mai vetulu re sa mo mo ne ya vano ma tu mo ia e fa ilo ai ni si o pokalame mfu fanga fa tia le ma tanga lo ye nei ile maupa ia po le Marist Brothers Old People Association o le mantua fo ma sinante nei ia na fa manatu nai pe fa malu nai ele lau mo sa mo ia le tulanga ma ia ono telo tutuangia sa iai ia ma se fo ni so tapenanga sa ia il tatu o tunu ia maniso fufanga nei il maftanga ia poliara leang na tu mai e tu e taimi ia pe tu mai lava na tua pe o luma ia so tonuna ia al me peto silon ta o le fam na tuino o le fam mo lea ma dia mo o le lawa wa isanga ngai le manatu le masafina ngalo le fionga il presidente ia le malu se titi amata le asfari le nei tolu laso le fofo ia le pokalame pe on fata tia mai le asfari le ia la va tu pia fo nu man full time o le asfari le mai le tu lai fitul tai o se ia o atu le sfulu le odi le u fata oto e fai le talonga fo le tournament le golf ia tanga polo ia we fo la ia niso la to ia po le fionga ia fa muy keli to le fo ia na ro tai mua ele committee le tapena ina ia le golf le la solia ia maniso la to o fo ina o le fitula tai hao ia e amatai ia le sfulu le odi lo
fata o tue tauna o tu teimi na ua mai ai ia le tournament peno ye o le tulanga le stanga e limas futana le stanga le ia i asolea ale limas futana na e mawai ia lau ata mawai le polo te tai fa pe fo ia le lau pakitapolo ia la fo provide le maftanga ia tavale fo nisi fo le ola e kual vai gaming ia e fa ngai na sonia o le fofanga le na pe na ia tatu was falili e taulang tales furma lua ua uma ia le tamusanga le na sonia ona o lo ia le fofanga maftanga i le taulang pa yo le misa i le fia file a mataia le ia fa moi so o le opening mass la fai i St. Therese i Mangele e Wickman Way ia e si fia umala val to tele me ia le St. Therese Catholic Church i Mangele o le tuna i lima la i le fiafi ia le taulang pa yo le misa ave el fa tai le tua i le telo ni tau sanga ia a me se fo ia le atina e fo i ma o le tau ina o alo ma whanau i lau mua. Ia o le afiafi lava lea e te ia la le fionga ia patele o sefo timu o le misionale le whatutua ia le taulanga pa ia le misa ia o fia e fo i ma nisi o se taulanga iaso lea. Ia afiafi lea. Le asfale lava lea. E ro i e wha moe e tau ona pe afale ona ua uma fo ia le misa ia on awai atu lea i le maoto Samoa i Mangele Beta Tribe ia lo si le fia umala val tele o inala o le afa i se faafe fo ia le fionga Prestenia ma le maftanga ia me masani fo ile masani el to tele le cocktail le fiafi ia ma felo ai fo i ma fai fo inisio o tanga ia ma whalongalonga i fo i le price giving ia fiafi. Longantongi le tanga polu. Mari. Ia. Ua tāpena ina fo ia le sinifa malo stino le fiafi. E le maftanga. Mari. E lo e ilal wha moe ia a tu ua le taulanga pa i le misa. Ia ona awai atu le ina i le moto Samoa i le reception afterwards. O le facility kan pe avakula ka wallet pe nga wa ya oi ia a fai lava elo a toale wallet ia la wa tapena ina fo e le fionga Prestenia ia le wallet le fefina yo mo ila to mai o vita to e pe e kumu lava ia o masani lava tato le tulanga pe na yai mali ia o e foi live band le fiafi mali tato so foi le maputinga o le nga ya muripola o nga so fu ka e ku fu ka malai le ia savali lo so ia le muripola ma ila to foi tapina foi na fiafi wa ia le fafi fianga foi na ia te fu fai ma falu sushi mali ia o tulanga na les falaile se manu pe sili o le wa mantango fila wa forsanga tikeni le rivango la wo ya pa le te maita wat na pawana o fa mo fo ye ma popo to ai sui ye pe ona ye le sunga ya muri anga le so tanwa yo ya wa e mauti no a so fuanga i pa ele ya sanga ye wallet ya to inga fa mo ye e se le fa ma popo ye pe yo na tonu ia ai tano sia ia foi o mal fal tala vai le fia wana vai la to tu antik yo e sa le le o lo no winga na tanga polo tai au fai ale mano longa i le awoli tanto filo ile misai St. Therese le table lima cocktail ile afolono anga il fitu le fia ona po ile ona po la spray e tau la vas fruta sil po o yo mi sia ka come e tau e konga fa nga il fai ma na ia fa lusi foi le nga po ma na ia ia matal no atu i fa masani atu ile ia o tulanga na tatou le polas fai ma no ia so mo le ia
O lono winga la e te taula na fai nele pe mi tau ilan tau ia pe o stoi ino se manu Mikaele Teofilo. Ia, ioe. Oi, ia sko inga. Ia. Oi, whapea ui o lai. Ioe. Oi, ia e ngā rapo e haka ne mele rei ei. Ia, o nai se fuala sko inga soi. Kero, sai te whale mai. Ano walaki. Koe kasi ana wangona ku e leri. Ia e lei whaftai o lo, ioe, whataua fo e le, lo, ma lusia nga lua to ina le kanisi ale mele ia va mal pule la ale fai mai ngelo surkanga fo le pia i se mo ia e ka ki alo fai o le sile tangata o le vai lua la fo la au mal sunga president sa le ia e fa ta ia ona e te felwa ia o ia malau kula fo la au tu lo ta va o fa pe au io o le o ke kango ia ko inga ia se io e fala ua foi ko inga man ko foi ko inga sa o inga fuanga o markaulanga ia so io ia foi le o sa wa ko ia lu so fo malo lo wa ngar pa wa ngare o le me e ma wai longa fa o kanga kimbergi fa tai o me si o le ai o se upu a foi le fie malo ele ia o la ia lu koko le lei olo no winga te walunga la ia fi nga le ia fi pol sfutasi a fol sfumaltas e se fa mo te pena mo la stona itik yo a foi pen fa ya tu e 3 days bit e le na o le asparili o lo e foi la ta penanga e fa la sin malo si o le sa file le la stona o le si me lo pa u ia chau e foi e tanto keynote speakers il fa mo le il cocktail level yo lo e na fa mo le fiafi le o le asparili o la san no foi fatama ia le fionga ia fa o toi il fiafi le ma li la ia sin tala fo ile maftanga ma le tulanga po iai wa ia ma nisi fo o mtati o usia il maftanga ni o kilani o tanto o sfrilan ma ia o lono winga la e mawhailana tanga le moe umintea la stona e mawhai ta pena len malosi na ia toe ia matoi saki whala au po awangi missing manga o la stona ila ia o lo ia ile wha moe ile fiafi ia o tu ava noa fo ile au e nei tapenanga fo i ka penga la mo la sa ma ia ia le na wo fa ava noa ile au ia le fiafi la le tu la ono le fiafi ia e to e ma futa fo im poto ile moto Samoa ia ile kana dina le ile fiafi le o tu to ni tanto lau po ni tike tantike ia o le na te mo mai so ta inga le fai lo tu si pe ia lua lau ie e ava no o ile fa so ta te mi va ver wa wolingi wa le la vaskai ia one e fa so ta ila le fionga fai lo tu si ia tu fine ia tu fa sina malia ia fa pena fo ile fionga le prestene ia le malusefo se umona tu atu le numero ia ai pe afia mo sa ticket ia e tele ana i le fiafi fa fianga fo ia e fa no file mo e fo ia le mai moa ia mai la to fo la fio matana tu au le fiafi o le fiafi fo ia o le mo e fo la no e sa no ai fo ia le fionga le consula ia malo tase sa moa ia le fionga ia femat ia ile fiafilia mari ia wa fo se tana fo ile o wa le sa o le onga sanga te Joseph foi tono Samoa ia ni se fo o mtatia ila to foi ia ile tau failu ila to fo au sia fo ni se tu langa tono o al palmene fa nga malo ia me se fo ni se mtanga luenga al malo ia ila to uma pe o le no la le mo sauno ai le fionga il consula le fiafi ia mo se tala o tu fo le fiafi o le fiafi foi le ua ta pena ina foi se ta se foi sunga li fidela ia o lo el fa mo le fiafi le te lo po mantua ia sto ina foi le o Bernard O'Malley le uso brother Kevin ia o lo el fa mo brother
Bernard o mai le sanua le fiafi le ia fai masui o le aonga. Ia sina tala fo i le aonga tala mai le amtanga. Ia mana e fo i wai. Jo tele fo i nisi e tu pesili. Ia le avanua fo i le whalongolongo e fo i le fiafi o le sanua e fo i le sunga i whilela. Mari. O le tātou dina pe ona whai atu. O e tolus fulu lua lau lea whapeo lea ua... Tumu tanto moto sa mo le fiafila. Ai mantua foi le foi dina taluaia malis olo. Ia. To telina to e su e aku ni tiki foi te mulmuli. Ia. Ia ua tuai na tuai. A le lai mo whatever noi. Ia. E foi na le e faso ta ia le foi lo tusi e whape foi le whionga prestenia ia ma lai soi fuala kama o suapa ia. Oh. Ia, ma suapa ia. E te ulo al maftanga. Ia o le fiafila na ia o le tau maftanga ia o tātou me whapene ia lava tāpena ma ia le leil tāpenanga. Ia wai po le lava e fesilia na ma le tau maftanga. Io ngalo a koa makua la unga e fesili kamanga. Io e ngalo a koa. O me piko silia le ona tau le fiafila. Mari. Ia ua tāpena ina fo stau maftanga i le afiafi. Ia ua ia le fonga tau mafo le tunu. Ia fio ma talatu au. Tio tele nisi o sunga i whawhengainga. Ua ia fionga fo ia pa i leitua inga sā o la i le afiafi. Ua malau lia. Ia e malu e fo i mamatanga o fia le wha moe moe le maftanga le afiafi. Lili. Ia ona le watu ile o le tātou pōwhiawhia, tau mawhtanga, whainga launga, e musisi vainga tau watu pulea viavi. Le umanga o whai le no whautua le whionga i Presteni. Kau kipi le lalo ka manga o launga langa tō tele fia. Fia sa. Io e fia sa. Tau mwha malostino le tō tele. Lo e foi la nisi o la tō la whawhiawhia i le fiafi. Ia. Ele whamoe moe. O le pe isa si me o le ngalo i te whamoe. O nema nei au anei, tau wana i ele whawhiawhianga i umalon, tau bafa sa uru whawhiawhianga sa ungi e kumana usip. Ioi. O le tātou whaili le fiafia o le tātou Oats Band. Ia. Ele tue tau whaelo le foi whaili lau i loa, ele tua fine foi ua lau i loa o menau. Ia, ma kako kama foi o saia ma whungale ma penani tulou ia swafa. Ia. La tau whawhiawhia le fiafia ua ia le mali foi le tunu o le fio ma talatu au le fiafia. Malo whapta. O le e halu ana tātou pe malavanga u whalongo e konsula pe lana tu atu e po la fasulua e po sfulu. Por kasi, ya. Kako e tau le teimi fo e tā lava le tasi o la lava e. Ia. Mana ia. Ai o leva no mana ia le fiafi e maua e fo ia le whalongo e fo i tala i le tūlanga fo i le aonga i sanga te Josefu lon tal fasul pito ola se tau nei ele pa o tau tike da tik ia ua e pe la ole tau da vale o tele nalu ai la va ia tapenanga ia i me fa pene e se lauli mas fulu ia ni pe hit ia ai tele tau mafa ia to e maua fu i lau vai malu le fiafie e fa unu me foi po ma ma e foi sa ile fiaf ioi ia mas se foi fa ili leni ya ma lo va tan ya wa na me o mai fu la velunga le malos fa longa to o ti nga te le wa au yo lo winga wa tona e fa ma ba e lu fa le malolo e wa te lo le to penali fa ma mo le sa Ioi, ai le umai la stona. E foi la le si fa mo mo na sa. Fai lavan a mate le tua. Ia. Ia e tau foi na tua o ile tua e. Fai vel fa tai. Ma dia. Lo ye la ia le Thanksgiving Mass. Ile ia sa. Ia. Fai la le I Quaylan.
Great North Road, St. Joseph's Parish, Crelin. Ia, i le aso lea, ia fu le fionga ia pātere o Sefutimu. Ia le sauninga le fiafi, ia mamuli le whaafitai le tua le whaamamoi. Ia ma se fu i o le malosi, ia ma whaafitai e fu i a whaamanianga mo i lato ma sa a fio ma tala mai au. Ia e o pongi ne whaamamoi pe na iai. E lo e nal fufanga a mai al taulanga pa i o le misa. Ia ona toi foi me foi i ko ki ave Malaysia i le Mount Samoa so. Ia ona toi foi me foi i le Mount Samoa. Ia wa foi sina fa malus tino i le uli ia ma toi momoli foi le nganga le fa tai ia a me se foi pa anga masani e le fa ngaloina i te ua ngalu. Le whangaloina i lato uma ua ofo mai lo lato tautua. Le ne wha moe. Mai se lava i le tato ala leo nei. E leo pau lava se me whai le maftanga ma le tuli matu le bulenga ma le ala leo nei le Radio Samoa. Tasi mai vatolu amo. Ia wal wha moe peo nei. Ia me se fo nisi o paanga. Kako tato catering. Ia pe foi nisso sponsor se wa ia le tato golf tournament le Las Farelli. Ia pe na foi ia le famoi las tonight. Man. O nei fofanga uma maneta penanga fonga mua. Ia o le nganga lava foi le o le sosoani i le o tawino o aluma whanau Samoa. Man ia e pe o le tūranga lava le una whaatino nei mea. Mani. Ia, wa tātou, ia, no mai wha inge sa ili, ia le lumanai, ia wafo, ia inga ma whanau, ma tūranga whapena. Ia e le ma whaina tuua, ia le... Whaasino manga i Samoa. Whaasino manga i Samoa. O le sua le whamlama ma tiltil. Mani, ia. Ia pe o le nganga tonu lea o le... Aunga ma le whamoe moe fo le fiafi. Ia a o se nganga fo ave fo le whaafitai le tua i... Il me alo fa fo le laumua ma le... Tūranga whapena. Mani. Iai? Le link malo sa no le divine ole so Antonio le wa tawa fia umalawa ia le tele le tato pol kalame pe on te peda ia le sunga le presidente ia mi se vole la ma le mautanga ia antama tini toa ia le kolisi sanga to Josefo pol malisi i au kilani mani sila dei ia tawina ia uli masauna fa mo pe on te peda antu ia le Australia a sto na ia ta toi foi ia malea sa so nei le alofa malanga le o le tua o mi so fi ngalo mo le tolu ngal ta to filo ingele so fa tai fo ngamo mo lo mato o noa e pe lava na faiatu ia e le lava se me o pa u so se fa mo mo lava ma tanga tamam tene tua ia malisi e le sosi ia e o lango sua lava ma abatu pe le tau au fionga le pulenga ia sunga whawhenga ia lui pun whasio, ma whatua ia ane, ia ma se fo ia le pulenga ma ni ana leo. Ia le ngata fo ia tele fo nisi o paanga masani, o lo lango sua ia wa fo le nei wha moe, ma tu talo ia alfangia le tua, sanga wha manuia. Ia kansia tele, ia wa ia le angale lei ma le manatu mai fo le nei maftanga vai ia wani so fa mo pe ona ia me se lava ia tulanga pe ona avatu ia o onga wala tina o onga Samoa i muli vai ia fa pe fo i utai ia la fua ole a inisi o me o pa u pe fia to fia mo was fam talanga fa mole Fafso tai ia le whailautusi o le asosia malisi o le fionga ia tui whasina Maria Lafaele ia whapea foi le fionga Pristine ia le malu semostiti ia mal whailautusi ia sua John Collins o le numela o le Old Watasi o tolu lua tolu luatasi to e batu o luatasi o tolu luatasi malanganga fa tai
Ma lo va taya tikenia ma tawina ia uli ma sauna fa mo pe o ta pena tu yai o ni ngalo au fala au la ye isi pe fala au le fio na Christine ye busco inga fio se manu Mikaele ye wai o la tau fa longo to ia se wala tala te mi le to fala au ai tuilo yo talo foi e tuilo la e ka ke filo ia foi le ngale akamaya au le ko mfinga Kalangoa umi mai. Paua le mea pe tui pe whana au. Ia. Ai a toa lava i a tino ta. E manu i tele lau singo tole ni yaso tai to filo ai pea. Ia. Tai lava ia sei foi. Sei foi ba ia manu ia la sunga ia tiken sa nele polu le ulinganga ia o fai lava ia ma funga tamul moli o le fionga le li presidente. Ia ma le lau wala ba tanga na alo ma tama matini tua ia le bahalisi. Sa utawina i Samoa i le o ngā malisi whaasolo tuai i le kolisi o Sangantu Iosefo. O le taimi lunga le wansi le radio Samoa le ni a wauli o le ua se mali atu i a tolu minute o te ainei le tula e tolu. Radio Samoa. Toi whātalo whātu I lau whaafonga le nei tū la o le awa uli o la solulu, lo mai au se isi whaopoponga le nei o tātou talafou mai lo Radio Samoa. O le asolo le nei vai aso na amata fa asolo ai solo te e fo mai sinia mo fo mai nifo I tu mo le atu no mo le fast food valu I tu la. E la tele ono afe fo mai sinia na alu ala anto sa vali e fa alia peo la ato langona le fia ma le te e atu I fe utanga inga I o la ato tutongi e peo na fa awau mai le talanoina. Ai mai so le tele o tutongi ua tu e fa aititia mai tutongi sa iai. A o lea e fea ngai pea le soifua malolo ina mawhaafitau li o le angai e so tangata whaingaluenga. I le whaamtalanga I reporti ma le leite o whaava maloa New Zealand, e tā ua e silia ma le se fulvalu afe tonga fitinga po procedures, tolo afe ono se lau wheloa inga ma fo mai whaapitoa po specialist appointments, ma le fitu afe o wheloa inga lona lua po follow-ups, ma le valu se lau o tonga fitinga o mai tau sāvali, ua le whaatau nuina po ua toe tolo po o no nei te tee. Ile amata whaatino ai la o ia solo te e wa upu ia I le minsta o le soifua maloloina, Simeon Brown, I la tau o fo mai sinia o no o lea tūlanga. Ta ue le li minsta I lona I loa o tangata whainga luenga nei ale malo wa matua I le lei lava o la to tongi, au le nei wa sava vali ese, ma e ofo ai I le mawhai o na anga I ese a o lo mo o mie ngase le fisoswani mo tonga fitinga. Whaopopo Brown o lea fo I o lo whaatino whiutanga inga matala noanga, ale Health New Zealand ma le Employment Relations Authority ma walu le tausanga o tau mawhai o na maua se tasi le nei mata upu. E mau ese lava tangata po ngase, e tu sai ma le nei mata upu o isi ua o lato tua ia le malo I le lava ai o tupe whaamatua tu mo le au nanga le soifua maloloina. Ma o le ua o lato tau mawhai e tua ia nai fo mai I nei fe ese inga uma. A o le tonu lava o I lato o le malo e tua ia. Whaalia le tasi o ngase mai Wellington e a fia le kanesa, na ia tā ua e nate langolango ina tangata whainga luenga o soifua maloloina. I lato o fo mai, ona ua tele lava le taimi ale nei malo e angai e ilo inai la fonga, ai le avale wha amamafa e tama whai e avale sosoani tangata whainga luenga ale nei au nanga. I le whaasolo ai o solo te mō le so ua whaamawina ai o le stala pea whale mai mō ngase tau sāvali ma e o mō o mia le vawewa ai mō tonga fitinga po emergencies peitai o le tele o fōwhangam po kalami whale mai ua le mawhai o na whaatino. E silia ma le tolu se furu sui o le vaenga o puipuinga New Zealand, le New Zealand Defence Force ua tau nuu atu nei I le motu o Mauke I le atu kuki mō nisi o ngā luenga toi whaalelea o lo o fōfua mō le eitu o le motu. Whamawina I se pepo o whaamtalanga mai le vaenga o puipuinga le New Zealand Defence Force e le ngata ina ua ngā atu o lato sui. Au lea na malanga whaatasi atu ai ma nisi o tangata ngā lulu e mtata ese o mga luenga tetele po tradespeople mai au se tālia, Fiti, Tonga ma Vanuatu. Ma o se ngaluenga lo whaamawina le whaataunuina I lalo se pōkala me u whaingoina o le exercise Tropic Twilight.
O nei ngā luenga au fia le toi whaale leo i tū ma vaenga umolo o mawaile e le tise e whao ngā ele marusi ango le la po le solar farm a le motu o Mauke. O ngā luenga mō vaitau mafa, o le hall ma le whalea o ngā ale motu o le atukuki a pi i Mauke. Whaalia le pepo o whamtalanga na moli mauina e sui mai New Zealand le whailoa e fia o la ato sui ma tangata anu o Mauke ma na vaaya le sangsangi atu o tangata e whaatali lo la ato o atu. Whamawina le whaatino ai foe o ia tangata anu o le Pasifika la ato tū maanga i whanua i le whaawhailoa inga o le aumalanga. Whaalia tangata anu o Mauke whaapele pule nui a Joanne Stevens o la ato langona whaanga e tia mo le whaafetai sui o le NZDF. Ma insinia mō lea fisosoni tele. Toi whaopopo fo i Stevens i le tāua tele o le lelei o vaenga uma e malu maola lelei atu ai le suawai tau mafa mō lātou tangata. Na whaalia fo i e sui o le vaenga puipui ngā New Zealand lātou fia tele i le mawhai ai o na maua o lātou avanoa e fisosoni atu i o lātou uso a tangata i le Pasifika. Inisa tala, o ta tala loa ia nei le whaletusi o laulau a whono au Kilani le Auckland Council Libraries se whaalinga o mea sina mga luenga tangata anu ma le Pasifika ua whaingo ina o le lupe i vau ese. Na amata whawhau mai tu whaatasia le nei whaalinga tele i le luatau sangata aluai. Ma o lo whaalia ngā luenga mtaleni o tangata Pasifika. Ai mesa le mawai o awanoa e whaamausali ai tau mawhainga mtaleni o ia tangata anu. Ai mai se le sanga whaapupula ai o le tāua tele o mea sina o tangata anu o le Pasifika. O le tele o vaenga na tatala mo le toa tele mai moa ai e au fiai le tele o mea sina mai aso a Namua, o ni mea sina o a inga o le ia Samoa po le Fine Mat, o le ia Fiti o ta o le Masi, manisio ia mai le atu kuki. Whaalia le tasi o sui na tu whaatasia na ngā luenga mo lea whaalinga i a pāmata to lea foa, o le aunga ma le whaamoemoe lava ia mo lea whaalinga tāua, o le mawai a tangata Pasifika le mawhanawhana a o lātou mōli mau ma mai moina nei mea sina ma ngā luenga o lātou tangata nuu. Na tāua e le taitai o nanga mo whaletusi o le laurau a whono au Kilani a Catherine Leonard o se matatia le nei whaamoemoe i le awea o le whaamamafa i vaenga tāua o tū maanga i whanua o tangata Pasifika. Ma o le a whaapenao na whaatino talanoanga ma nisi o whaatino ngā tāua. A wale sanga whaamausali ai o le nei vaenga i anganu o Pasifika. A ia maua fo i le avanoa e mahalamala ai le isi tangata i le isi. O le nei whaalingo le atatala se ia pa ia le masino mati o le tausanga lua o lua ono. Mai tala mulmuli o le afiafio le aso lua o le nei vai aso na whaatanu i na ai le ainga. A o se whaatasinga te le sui umo le Pacific Two Nations. O se whaatasinga le ngata o na pati ai le ngā luenga whita o e whaatino pēr le laulau a whono le nei whala tonga. O se potopotonga au mai whaatasia tangata mai tu e fi o le nei atulu. O nisi mai Samoa, ina ia sanga whaatu mau ino le lātou mau. Ma le mau wa o le lātou whaatou tuai le ngā luenga whaamisiona le li o Yesu Keriso. E siria ma le whaaselau tangata na o mai whaatasi, o le toa tele o tangata Pasifika, e au fia manisi o sui tā walo o le nei atunu, o e sa ilonga le tālonga laka pi, o tangata whai pi sinisi, whai pule, au nā le atua mai lea whata whai taulanga, ma lea whata whai taulanga, o e waloa tausanga o ngā lulu e whaau au pele nei whaamoe moe ola. O se whaamoe moe whaamisiona ua au tausanga o whaatino mai, peitai o le fofoa mai ai o le Pacific Two Nations, na amata le se fulu tolu tausanga tāluai, po le tausanga lua o tāsi lua. I se whetuwha i ngā au nā lea tua po whaiwhe au Pasifika i au Kilani nei, ma le Pasifika, ina ia au mai whantasio o tātou tangata Pasifika, ina ia anga e whaasoa atu le alofo Yesu Keriso, e alai malanga whaamisiona i atunu ese o le lalolangi. O le afionga ia sa vai Sir Michael Jones na whaatino ina le saunoanga au tu o le whaamoemoe, ma sa ia whaamalosi ai le lautele, i le mo miona tutu lai maanga e whaatino, au ole no fuai, o se whaasoa na anga i tonu le le au ngā tupulanga whaiae, ina ia whaawau atu le ngā luenga tā lai o le tāla le lei, a ia aua nei uma ai ia i lātou, a ia whaatino pēa ina ia maua nisi ngā mo le lii. Sa maua foi le avanoe whaasoa ai le sunga le whaiwhe au ia lui poni whaasio, o le na tai mua le tau mawhai ai manisi o whaiwhe ngainga, ma whaiwhe au e tu whaatasia le Pacific Two Nations. Ilana saunoanga sa folasi ai le sunga le whaiwhe au, le tala whaasolopito le liwai o tangata Pasifika a vea makerisiano, au ave whe au le li inga luenga whaamisiona. Sa ia whaailo ai le pauma o lalo ai o le numero tangata Pasifika o toi whaatino ina le ne ngā luenga whaamisiona. Ma o se ngā luenga lo tau mawhai e toi whaolaola e pe ona whaan.
E pei ona whanau ina ai loa le nei sa value o le sa whaalapo tonga le Pacific Two Nations. O le wala au le li whai whiau wa mo o mia ni ave whiau o tangata ngā lulue mo le misiona Yesu po o labourers. E pei ona ia whaamalo si au ai i le tōtele. Na ia whaamanino foi e le o nā o whai whiau e wala au ai le P2N au so o se tasi lava o whai pisinisi, whai aonga, o tangata taa alo o fō mai, o tangata su e tusi ma tangata taa le nia uma e au ai i le nei wala au. E whaau ngā uma e le li tangata ma o le wha moe moe e ne ia sanga wha pupula pea le tūlanga lea e au ngā uma tangata ma o louanga waa o le a wha manu e ina ai se isi e le e sila fia lava le tala le leia Yesu Keriso. Le mai ai foi o saunoanga o le afiafi o le ana wha atino ai loa ma se tasi o vaenga taua o le wha atau tui lea o ni o loa sa o foina atu mo le wha moe moe taua. I le sosoani atu ai mo ngā luenga whaatino al whaalaputonga ne ia mawhai o na whaatino misiona. Na whaatano ina le nei whaatasinga tele i le Eden Park, ma o le whaanaunau ta inga a le P2N, ma ona sui uma ina ia mawhai o na whaatumo lia le malai ta alo laka pi tele lea i se taimio i luma e tangata ua o mai whaatasi e vivii le sili sili ese. O tātou telefona mo le nei tūla o le awa uli whaaftai whaafunga mai, tō whaasoifua. Silimo i votu, amo. A o ai fo I o le mua nei E le tau mate peni pese mai fea A ia mala malama O lei ano foi le moana O lei a fai fai Anga tau a sai le tai papa u o le tua masanga E o lei a O lei a lava o le ngata I fale E taele lava I le taifana E tau tai ai lava sauma e afe E o lei a lava o le ngata I fale E taele lava I le taifana E tau tai ai lava sauma e afe Ua
Super Mario pese tampuni le divango la oli ma le pese po vi inga le fianga sale I mo e le difo I vango la oli da was full van mala fa bidu to te en le July tolu la dansa e fa fonga I tatu telefo e pe ona tapedina le fianga ya lulu yeli aisha huch bala vango telefo ala radio Samoa wala le longo puyeli lo to pa ia ma lo to malu Origine o tanto fa linga le tonu mai le difo I vango la oli wala le longo puyeli lo to pa ia ma lo to malu Inisi o tautuma o nanga fo yo lo vava lua ma le tanto wala leo le radio Samoa. O vapitone I le Casa Beats and Appliances o lo fanga solo I le rifo I vaitawe pe o le yele seti no for fabric no for toluma no for single se lua mai le iwa antala I le vayaso iwa antala I le vayaso. O le moenga queen size mai le fitu tala I le vayaso fitu tala I le vayaso e mawaila moenga na queen size. O le iPhone 13 se fulu lima tala I le vayaso fulu lima tala I le vayaso e mawaila iPhone 13. Ja, ma le smart TV na lima nisi lona lau tele se fulu lima tala le peimeni I le vayaso. A fiona lo I na le fitu fa Great South Road I o Tahu. Ja, po le tolu fitu iwa Great North Road I Henderson e te bawa yeila la nai lua ole Casa Beats and Appliances se fingo fie. O le toluro yeila numera o le ovalu se lau lua lima fa valu ovalu se lau lua lima fa valu i le la tu numera vala ufua. O mile lua mo o Tahuhu Tasi mo Henderson fai loe nei fa fonga le radio Samoa le rifa salonga e maua tu waisa me alofa mai le tautoma unanga na ale Casa Beats and Appliances. O stasi na tanto fa silsilanga le tolu mai le rifa ingo la woli I le tautoma unanga le radio Samoa tasi lima ivan tolu a mo ma loa tu wai I Selina Siosi elegante fo I lea le uso ya so tano hai. Nika tupai ma uto umala volema futo mai le rifa ingo la so ma lo le feo le fiva ma lo le tawatai. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Yeah.
teo ai a whai a mawhai o mamanga awa e te whawai vai ai a mana Samoa lau tapua inga me ona talo lua tūna mawhatai lo la lo whai vai
Whaawianga sui whiwhiloi o le ringa inga le whiawhio lea so lulu a so lo se fulu ma le wha o le rima sino se tema lua whilua lima le tautua wha ua o le radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo o ringa lo le tulai wha a wada atu tala mai le Pasifika ma le lalo langi o le sui le le fo tasi mele whionga iali a tau sa vea ma le polokalame le kanga i fo whaiva a wale e misia fo i le malu i fale i le so ma le pole tu ia e mele pala. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Do you realize that every day of our life we are housebound? I'm talking about the house of our body. In fact, all our plans and dreams for our job and career, as well as for our family, will depend greatly on whether we're even healthy enough to enjoy them. Yesterday, we discussed the fact that our body is an important investment. If we invest even just a little into taking care of it, it'll pay us great profits. We need to take care of our body like a farmer takes care of his land. He understands and obeys the laws of nature, preparing the soil, planting at the right time, rotating crops and resting a field, so he can then finally harvest the ripened crop. Because the farmer knows if he doesn't take care of his land, he'll lose his whole livelihood and future. But a farmer would also be very foolish after working hard to prepare the ground if he just planted cheap, poor quality seed into his soil. So even if we exercise our body, we must also feed it healthy food and nutrition. You can only get out of your body what you put into it. It's true, you are what you eat. Garbage in, garbage out. We need to realize that if our poor health cuts our life short by a few years, those could have been the best years of our life. So why not give just a little time and attention each day to staying healthy so you can live your best life now and later? Pay a little now or a lot later. So be smart. Visit a doctor for checkups. Then do what he says. Remember, he has inside information you don't have. And if you're really smart, you'll regularly visit the highest qualified doctor, the one who made your body. Then do what he tells you to do, to live a healthy, happy life that lasts. In fact, he's the only one who can heal your whole life, including your family. So won't you ask Jesus to forgive you for using your body and life wrongly? Then start living his way every day, so you can start living your life to the fullest. Just think a minute.
team oli ia I le li e whaavavau lona alofa e muti vale telenge se fo I lona toa sa. Ai wane I o tātou se e al te mia o mai. Ja, o tō runga tui dāle tātou polokalameda o le Think a Minute I le dei whaenga o le whiawhina o tō e valu male awha minute o le tāle o le July 4. Tālo wa Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui ale ngila o le kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Valu minu tolo tōn tāle o le July 4, Samoa eva te tele mo le tātou mautanga mai la waulia na le la si uli me fo, le di teme le fiafi, la se ngana o le tau tamali I le tātou mautanga e poto le tautai e le teme sasi la na ai te anto le tuala o tau soi forma le bantu wola a tai hau toi fi lo I lunga pe hau mga lunga lunga le ea, a wune ngalon por kalame le manu I fale le fi fidei pe mai a tala mai e turu o le Pasifika, male lalolangi tu pena mai elfa le tua ya Miriam ma la toa pomari. E o le so o tuaile mal por kalame le nganga I fo faiva te pena mai e le vionga ia le atou savea. Se ia le July fitu I le poa na nei. Mara tu au whala au I so se mea ki alu iai. E hei, mara tu o le aso lurua ia e alu arka la kou ainga e kausa mi ai pe a uma ka kou fuafuanga. Tolo I matautu ma le penisula mai tai tu pito ia pia si o utaulanga manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o masa le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se I fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma pepese matata la tunele a oma Tafe mali o mai singano Olo onofo ai tine matama yung alona awala lau papa Le pasina se Yesu solo Ia Samoa no uatulu Se ifai mafia fianga matama olo sisi vai ma pepese matata la tunele a oma e mane ilano ole ni na o umasiya ubele
It's a time